Dobar dan, Mirela. Dobar dan, izvolite. Hvala. Kako ste? Odlično, hvala na pitanju. Čime se bavite? Predajem engleski u jednoj osnovnoj školi. Čuli smo da imate divnu kuhinju. Imam divnu kuhinju, kuhinju po mjeri iz Mime. Izvolite. Koliko vremena dnevno provodite u kuhinji? Pa negdje do sat vremena, možda malo više, možda malo manje, ovisno o obvezama i poslu. Ali kada je vikend, onda imam više vremena, pa onda mogu i više vremena provesti u kuhinji, isprobavajući nove recepte. Kako izgledaju vaše aktivnosti u kuhinji? Što se tu sve događa? Pa ono što mi je najbitnije jest da započnem dan dobrim doručkom i obavezno si pripremim kada stignem kuhani doručak, jer nikad ne znam koliko ću se zadržati na poslu i onda mi je bitno da imam jedan kvalitetan početak dana. Što vašu kuhinju čini funkcionalnom? Funkcionalnom? Pa kuhinja je rađena po mjeri, dakle primarno je to da je ona funkcionalna, ali i estetski atraktivna, tako da uz pomoć Miminih djelatnika je prostor maksimalno iskorišten. Imam mnoštvo ormarića, imam mnogo mjesta za pohranu i to mi je bitno, pogotovo što mogu i doseći najviše police i što god mi je potrebno mogu pohraniti u kuhinji i imam puno mjesta čistoga na radnoj površini. Koji je vaš najdraži detalj u kuhinji? Pa kao najdraži detalj izdvojila bih upravo boju, ovu žutu boju koja prostoru daje jednu toplinu i živost i ujedno sam tu boju iskoristila i za druge elemente koje sam uskladila u blagovaonici i u dnevnom boravku. Koji savjet biste podijelili s nama za bolje povezivanje članova obitelji? Kako su danas ljudi dosta zaposleni i nemaju dovoljno vremena da provode sa svojim obiteljima, smatram da bi kuhanje trebalo biti jedan važan dio druženja i da bi zapravo trebalo što više vremena provoditi zajedno, a započevši upravo u kuhinji pripremom zajedničkog obroka. Puno vam hvala. Hvala vama. Mima, pravi osjećaj doma.